эмнени айтасыз, акыркы эмнени талап кыласыз? Телефон. Телефон. iPhone 13. Машалла. Ыраазысызбы ушуга? Алыңыз. Өз негизи бул нерсени Мойнуна каршы болотун берип. эмеде никеде берилиш керек. Yazık veresin. Ya aytam. Машина. Land Cruiser 300. Kımbat dokuz değil mi? Өзі, согласен dedi. Ha, o'zi bilesini deb o'tsin. Yürü, kelishimiz berse, o'zlari onda ne olasınlar. Biroq uni olib berib o'zi kelishim bo'lsa, onu olib berib uchun shag'al qo'yish solay. Böyle ne olmaydi. Короче, азыр интернетте махырга эме не сурайсың десе, iPhone 13 анан машинаны, квартира деп сурашат турбайбы? Көрсөчү. Мага ошондо бирөө эч ким эч нерсе деп айткан эмес. Даже махыр сураган эмес менденчи. Мынтип койгон 5000 сомго чейин бир баля деп, короче, мен өзүм шок болуп турганда. Макул деп койгом да. Азыр ошол күн кайтып келгенде чиркин. Бар өттү кетти. Кайра өткөн күндү